duni shang pos nyamle no rice no gwaseme share no no bana rwanji ti bana kele linkelen wale ke jen gwaseme tikon ke rwanji bukon ke link bukoran palping ken konu ni ami jirama jidit gore jeno jende channel de support did subscribe kanwa online tv channel ko mi tekeler mi shibere de chwa mala shibekiji en wale shanga baro ka pay ngwan ron kin dangro jen dangre bakel bari porme bana jelinkel ko gore liang bana je to ko manan chod la dre wi ke juba bana kulo wepin kati kokien tin ban lat gwas me to kon ke ripondang jok report nyam gwas me ban la mandana chi selpe ke me yadi de la re wi ke juba selpe ke me yadit jen she ramadan la speaker ke mala roy ka parliament cheje George kel ken deputy de la deputy speaker ban jo jiken report mo rewde men ban lat gwas me bu ko rach ano kata dan en yos ka wal ke je especially yala do ne re wike so Sudan dar shal ka bargazal ano ti ka men dang ro te cha yen ka wal te kokkan ka kokkan le kungwene ka wala to chala do ken yer ken ne ko la ngwene re wich ban ro ki kwide ano men do dien ban nyoko melat ko ne yo la diodien ben bala diodien men jok no take a job chala the SPLM Secretary General take a warning me can to no lat can one ene can South Sudan Diego Jeno Jen Chevetic future ke Chevetic de we there way niam because only no ngum lat can no ko ngai kon dial kon lat ke kume ke jen gwasmen o riudien dial ka bet no chirima na shi ngai ko jebel Iraq ko re jitok jeneri wan shegan na kaje kon dial ngaje no ngum chora la dum winimi banjeli ngaje report mani no kan kono ni am me gujije en video me ka YouTube channel goro jin bi subscribe ka me gujije ka Facebook goro en wojin bi Facebook da en online TV channel ka Facebook bi je follow ko bi raini ki ler kon ba no ngaz kan famala shup ani bi agamal chana ya took report niam selba kirma yadit ngai kon dia la na mala wuje right la na wuje mi she gorbe wuje be juj chi selba kirma yadit she speaker kirama la right ka parliament la lwa gambo la kona cholo lwa gambo kon were la parliament chi shigda la right tin mala look la je kula look mo dong right na be kula jogo no wer right ni kiram dan de control shirke chairman ke chairwoman ko la cour dan la roy nyam nat kene deputy de la cour o de kan dial chega joj ka position ken kenin te pai wo ngoda kan ne latne men wo cha cour o de ken ko nyam chaga joj chiga chal ke jema nunu kumba man la speaker gente ko dol me chalat dol mo me cha kweno chaji gno nene jema nunu kenishe rong ko bela kuer ki bongot teruecha so chaji manunu chaila do cha moy commercial ke vote of no confidence a vote of no confidence o jin chaji gno shifit chir lon ko de jile la kuer namo ami cha guje no chelet sorry my life so ko kuje mone chaji manunu ki shiga mo chaji wuch way ke je chikmana ngai kon no nene alane dial mugu ikone la rama moja ka assignment de kirme yadi so michel luanga yo den beji yora jira momone okay hold on guys so michit kana mo jene chitwo me chadol chagu jino nyame chirong ko bana bakarwaj ki belete ka bala speaker so mi chikene decide chikala no ba nyame ba je wuch kana we karwade ka chenge dan me chabut ke vote of no confidence and then chapel ngwadmo shu jema nunu office de shu kan buraje no men chala da kume kirme yadi chikene wona me chi talk so chere me ka 2 days ago
an walle che jojo gwano cha jema nunu cha je yorar cha je wo ka speaker ka cha de tip da ba cha je wo cha ne dangro ko ken cha nyom ko nye ke kirmi yadit so ajendan to no la nadin kula tije no nene ngum la kir la randa la jawu je jemo ka baradien be je nong be je lat gwasinyo amaniam take mi chalat ke kuiden nyam pay wuj wa nyam pay wuj wa dio je wo ke je ka misconduct dio je cha shiana cha je luka kir ka jo ran chalat anyok jena wa wo ke je ka corruption ka cha ponya awden wo jen isha corrupt no ka jena ram mo mi ci jan la kwar kana kula indicate no corruption diare corruption ko jin wo je corruption ba di la do ngak jena me je cham ke je yote cha cham but kana indicate kana kolat cha woni je en nyamo right now but chala do je na misconduct kana wo che yo cha cham ke corruption dana chala but kana kula indicate no corruption dia na me de la je na nyam no de yana ngati no cha nyam cha je wo je kin mi yadit cha wuj cha gwara cha mu karara dia wane ka report da dia rewi ka so Sudan te ka mishalat no be nyono be nyot kon ko kon dio je to kon ke ngene ti shi we ka drug and tem cham ke walti chodien lot doran kon were ke te ngwalong tilat ko rodien ti shi kon ka address chen kire ki kon ngaji no ne mere ki kon right no kon appel kon bu kon pal we shi ka no kon talk meji to gene dor shi ala so Sudan ko lela woji shal ke bargazal chala do sha mendang ro cha ka captain bakul ben ka kon were mi cha ka kebo wa shaga jek drug ni ke walti jek kan wala to chol ke mango wala to wa ka walti jek chaga ke ko kan mena to chikuma ke bala police ni ken wala to ni mi chaga ke bo chaji no ken yer kan ngani chirkan wala kon shal ke tramadol chirkan wala kon shal cannabis ke walti ti jek ko ken ti yer kana laptop tin yer kana ke walti kon ti dol wal atila ya ko ke ngani no ti yar kana ki walden kon la no ngachit ko kenya all those things tin yar ka community wa chi ken ngana ngre we dien kada to mi chaga ne police mo wa cha bangen chaga tul cha wal to chaga jekten mi jina ku bino cha jigno wala ti biken bi yar community maniam do bodanen jeg wal ka ke je ko ken ke alo jeken yo ka wal to ka ken bo ken walo biken ga ko no ngai kan sai in fact den ano yer kana but chicken care kodi chinge den che we ka yo den o de care kan ga community den again da tin namo chana ko ben gwasame tem na ka dor ko kien den nuare dor ko kien chicken agem mete ka ngai kan no bi ngwane ken bi ka yar la kana goro bi kana caption especially mu we ka drug la kana goro bi kana caption no mo ne me no ga je ka ken dor to doran kon wari kana melinga no te ka walta kapke ke te ka tap je ka kapke ke te ka kwang mo ka kon chi kon ka indicate kon wala pel kon gatin kana man to bad wi ko ken jela kana ngai kana no ken wala ti yer ken community ne ken so ko yer ken community ne ken ngum bu kana lel ba ne tin kontin non ka wala to ba ka dil kap but cha ka kep loro bang atelevu dene me cha kule jegeji ba wal to ba ka kep ko ba ji jogo no chu nyoko no bi ka nyoko no ne ke nyok ba ka secure ko border go da na bina bi ka wich especially the contin la drang la bina kwake ko this time ko do wal chit ke cleaning ni ki pharmacy ni go da to ko wal tin kan ko wal jega do tinon ko cha jego no jene business mi te yotun wan but man yam la mala lar kana wone ne mi nong mi jega community do yerne community do ci jang na ga jagwa ka kuje mo kan wala ti yos ka ti yar ka nan ngane mala sai in fact den long jene ne kon wer man de kon ro dan ko ti ke je kon tam ci kon te ke ngane to ngwan ti cha den ngap ti la raro dan nek ba la do ngak gan ngaka me che jek no e cha ro da ngap ke cha ro da nek ke jen nyenya na no ba tar ka mandana no ngene mo ba pel cha je bi address buna ko shi gad ngaka me che jek ne ke ba o jena dor ba ku le di ka gad jena che jek ana che we ka drug ni a jin parent ke jin gwan kana man ti yen ne gwa de da ne to ko jetin
men yam kon wetu kon ko problem di rek dan yam jene mishiran che wora je ko kwi wal je ti en wo jogo community no ne me jega ba ju gi no jen jira ma jeng ni jen in fact me to gene teram be pay attention ngam na lade ni ma lade mo banaro witin teram be nyur abele linga gwa be lag ni gede kada ba gi no jin ejira ma je ko shi address na mo kene de kon la mbala ga lon kene de kon yosa ke drang to tona ka shiran che dier ko yera rode ke yera community de manyam wala diala ti maska ti wona ga tamba dole ti ko ngaji no gad no wan ti lutene na me ga no wan ka wi charte mo right corner ti wi char kodi ko ken shiga walde jek ti yer ngit ken ti ken ka cham moja ke ka trauma yer ngit ken kon wel dan mi she cham membalan ngit kedu be ngit be jedak and then from there shanga charm go achi bichar de na de moy bot de kwal ajen mi ne ngoto kon ngani wan tam ti la churan tam right now ko mi chirana ma cha dier ko manana be la pon la ja rele ke pon bariel sibi dier ba be wor nitin kon di dier ke je amene poj ba woje je te dial to je ka wal men je lunga kan wala ti cham go ti la drug ne men yam family du be chuch mi jiram mo chi kwen gat ku bi ke chuch chenga dana wi dong je tok gat ku bi ke struggle be je long so na mo je ko la ro community a chayer ko community mi che wona ko mat ka di jektin la jegen community na mo kelio so na me de la mu goro de yeneling ano walati jeka ka gor ko na awareness ka community dan doran kan ka malar de ti ka kan ga makep no kala action la jalat ke mishi ne ko la parent chi ka fail ko chi ga chi ga lela ne ti chi dit ka lokano kwa ka advice no na mo la jen chalat kumen ten wano men kap kana ka bom baram ba ye kap ko bom ba to rete jen ke badin te je ba ko wuch ko ngar merun we jegrun en family de akene de kono birek de biojek so to kon greng midit bolon angan mi chek mi jek je ko la yo gwada danen le jeka no atel mi la latke bala la no la kan limno ala la kono moy kerek ba mi cha moy kerek yo bi sheman be kenyal ba yo guri ne kono shi moy kerek ka jona me dan me le jek ci agoro de yena dok na me re kel mi to ko temre dan kon wer no kon benefit ba lo kono de ko rande kono lo la rana juga jino chang lati jek tomorrow chet gare mi to ga cha nan ni ke amon jabot bi sheman be ne al baram ba blele ba ben chol ko gwade dan lati jektin teram dier teram ke baram mo na me kel mi je kon wer mu goro bana je woch so na me da la je report nda na we ka kwi drug ne please ngeja gad kon ka chi drug ne ka chi ka cham yene de kon gad kin ga nan wi do den la ka chi aka gad ka chi nan ke ye ko je ndo bdanu ken je ka je so drug addiction very bad harmful canadian so na me da we ka je jen kwi wala mon chana ben ka report and jockey report the audience men nyuga ye kel gwasmene report me bala men chalat kume kirme yadit kamesi to ka jebel iraq chirmana na ngai kone multiple time chan roge kwide long andung jebel iraq mo doro mom chal kurkaltan jen tiega ke juba medan ci kolinga no ci korje tuok chana cha kan ne jen baro widan wan ke jen baro ci geliu but chaje belar no ne kume kirme yadit lure kong charwaje ci konanen chela do ne de cha nak chi jen baro widan wan ke jen baro ne de cha nak ne de jendang jok karo den ke jendang jud bakel che report mo che la di kon diale ling and then on that report nyok raje no ne ajeni che joje no cha nur chop ko ngwan cha ka yen wa yana ke ko ken chi ka kwal gwade dan chi kor che toktin another thing chi ko report me cha nyok mo je konen wonene che joje no ne che te nuori ti shanek ba within but kanalat anymore to the alti ga kanalat alon so to talk at it to mi chalat no chana cha ga naktel mi chalat but ate karam mo chiroj kela do ne a gentleman talk dor shalga mo jebel iraq gwadan tet ke dapt na riek manyam ga nuere wa cha garot pin tana ka ga tijina tama tana cha ga nak bater report berar ko en SSPD abjan wenamo kane re kona cha yen ke ngwen bintio ke lat kane wa lat ge no tani ni ke dini SSPD ka kan nuere
so chajo kol nuerin tama e chika kwa kana kwal gwade dan chukur che twokten so ngude hol ken ga jeno kanwere kan ga target from there so nyu jeno odi chanwere cha ga target so michi information michi na mo che lunjok de kon ngaji no di de ke gultu wala tok du no tele gwali nga jetin so na me de we ka kon gwade me china kula do ne rajen wone ne NSPLM secretary man ku ko rage kwire man lat warning shela do so Sudan chebute ke future man jete chebute ke future ga je wodi ala so Sudan china dak tin tam ne de kwa target ken wore kan wer mu ko target in return ngu beken lado gwi ken non wari bi ken ngulel bi ko den chol ka ta dan lat ke je ka je mala rajen no tele future so mala kuer da jeje no bana be ka influence no na kanedi ti na mekel another thing gene en ko reji to ga jabele rak ci gan wer nang na nere na kana ka ngane kaneti kon la jam ko do to competition tetin nya self ke ma yadi ma chal ka du self ke ma yadi wate ke tetin those are the things in kon lat karodian so gorje no be kon ngwanen kon lat karodian bana ka ngaje no wokedi nere kon shine ne tamma ka jang de lar no ko ken ngai ken ter nere kon chatter chaja ngai kan ware so ter ngai ken la tok ajen mo chigare chigande bere dana la tok chede mo tok la bene de ni ken akala bere dana chir men tamma doran kon shal nware no rol buñ ka gambele nere kon la mala we dor mo dor ber kan ware ci bari kan be don ware ko ber ngai kan kwantere nere kon la yi tamma kan ware no la yiken chiran che aguje no ram mo gwantera e meni mi yo che chumno pondu a chaji nak ngum la nges kon gwantera na lungo no you know ka chi kan be reda mitram chi be reda bo cha mo keret bara kon la wi bana le redien den ba kono nek so ne me gor kon geje go kon e kon shalen ware so ne me de la jen report ana gor de nyal kon kel gwasmeni ana ko goro ko nyane ko ken last report de la kui matka la kon wer ci kon te tam de dina temelo ci kon tel mat kana nuwer mi chana shuch ko kon en tem right now ka dor kon dial chana joj nasir chadak cha ko ba cha jadak you know fan gagono mi jen wi go state bo ko tini I think even kan ninten bu bena tem ba te kor mi dite lon ko de kele cha jakan wi mi dio je ngay ndial man dana chalat gwasmo dor chal ka meru wen administrative area gwadan ci ko ci tokten cha jang cha ga ba ku retaten ano ci jang ci gijen logo e ba de ja sas pdf ba je jakan wi mi but gwada me ne ko ko la bel ka ngane ko kwar kon de kwikir mi yadit ku kan wala la ko ba kan akala de ni kula jago ko lo nyinga nware en nware ka kwa joj ka run ku kana en me bro do hit kaka kana yen la cherien ngumo kwa jago biane kun biya kan ne kun biya targere la cherien lo ko din biya la ono ne ko kan nak ibna ikula lo gwarun biya no gwante arbe yenek ne ko la bom dun ngane kon ku tin bi ikula lo run ke la gore nak jenke kwa ile user ken so na me plan je so andung unity state mo watch our plan right now a jang ka cha jo coordinate aken kwar kon pai kwan ka unity state ngwen mon tuela waram kel mi ci coordination ci la tem ke din SSPDF cha jogo no jin ku peace core store ram jogo no wono malangu o jin bana bu ken ko ta me dan che kon la ci me ngai kon ude sha lo galwa ngan ne gamo te titin to kon kwar chu wan ke di ti cha gwanye ne ka cha sanction kuma United Nation kan kwar to tem kene kon cha la le de kin mi yadi angum gwanye ke geje angum mi kwa sanction geje kuma United States o ken ci kana ci kan kanak ci kon video ni kon kenen kane de kon te tit ki United States kan cha lo ne ketino so de kon gujino bete mal mi benten tel mi shalamal jin mi kwana la jogo no ne please ajeno widu na ta shunka ko na tam janka na kan waratini ba da men widi ba jilat kane de ko la ngene especially national care terchong Malaysia kama yom ko kane de kon targa chondien ngai kon medana ci tok medan cha ngwen wari aga na ka cha go pare de jang gwam mi jong ke no wa ka yen kan na ke jen Unity State ka gon werto ko moni cha ko na gwini mi me wati ga nano ne go kane and then from there you can look okay so mi chirkana me ngule ro de moni beje kodi na la yene cher kama na ande yene lat okay
so na me der we ka ye ko di indi altike ngech eno unity state wa baje kapkur edeni SSPDF ko chakar yalaka wa gori jun banur baga silent okay ene let watch out katin konlat kurdien kam na rodan alan were kam no rodan agwa ajan gwadan be pekten gwas me an ban yo je kana da report be temal